yang mahu majulu hatani di bata tarimo turu di pardongan sarikir di halak. Jadi ditopa di bata majulu mai tungiru rupana ditiruat kon di bata lamanopak ibana bawa do guru-guru nasida ditopa. Dung ditopa di bata jol mai hidop ibana ma. Dam dengan sada bawa ujung kubai mari ibana sada guru-guru pangkupi di ibana baik hakutna. Alai siang mulai dope di hatu toponane bawa do guru-guru nasida di baik. Alai ini tadi konon di bawa do amana do inana patok kondirina tunan yolina. Naga bisa daging do nasida na duai asa dada dua binasida tung sada daging do. Aku ni di dok Tuhan Yesus. Ganuna paulah kong nanyolina, ia soalan namar mainan, napala kupocaru. Parti utamu nabe songon Kristus nama kaholong ibu dari jalan nama kalian dirina humokoksa. Unang muru kamu dopak nasida, ikon maroha mahakuman dongan nasida. Sangat baik hamu nasida songon dongan panean dihakuluan nasra sudah. Dungi songon doni dokatan di bata tuat kabur. Yolo yang kaparupuan mabawana be songon pangowina di Tuhani. Ay bawa idu ulu ni pardutana songon Kristus ulu ni huriai. Ikon kotor, forman, toman, mardongan halapohon do tade mau itu diparani di buru-burui. Imana harga di jolo ni di bata do di jolo ni jolman. Atau songon akan nama parani hatani di bata mahamu. Sumulukon para siniruham do habasaron do tasere puniruham mahamu. Masih pamimian mahamu do masih sia-sia. Saluh riting roha muruk rimas panunggahion do panicayoni dau maksiatam. Alai dikicangi saluh ngai masih hahulongan mahamu. Aido rau-rau minasun denggan. Dungi dami nasihat di bata imam mangaraja di bagasan ruhamuna. Jala salu kami naik muna maniti hata manang papahinan. Totong mai maniti buat Tuhan Yesus. Asa ibadah mangaraja ruhamuna. Dohot pulau muna. Atau nunga dipilih hamukatan di bata tari waktu ruhum di pardongan sari keuni. Nama nukun ma'almuan jumolo diho kale panguli. Andi Eben Ricardo si Matupang. Olo doho maka jong-jongko di jolo ni di bata na uoto saluhut. Doho di jolo ni aka dongan aku mo di son. Na di pangiduruham do. Si Rosida aku tapeon. Na dirikon gabi dongan mo saliwe. Olo doho maka olongi ibadah siang nasa ruham do. Makulau siang nasa gugo. Uhud maparangion parangi na badia tak do ibana. Na olo doho mga jual-juduhong hagaliuna. Tung surah umurang parangena. Jalan asutupa paulang mo manang tali konon ibana. Pai marisina hamatea kamu syukur. Molo ng sadya roham manguloy salunay dokma. Naman kung maudot diho aliinang Rosida Kutapea. Niririt ni si Andi Eben Ricardo si Matupangon. Baindungan na sanite. Naolo-doa maka jungjoko di jolo ni di bata nagboto sa luhut. Do di jolo ni dongan ako mudiso. Na di pangiduruhan do. Si Andi Eben Ricardo si Matupangon. Gabi si Magputmu. Olo-doa maka holongi ibana siya nasa ruhan do matangaraw na turek maradukot ibana. Do maparangin na gadiya. Pagwahal Kristek ko. Jalan asutupaman di lolo ko manang tali konon ibana. Paima di sirang hamati akan subur. Molo nang sadya roham mangului salunay dokma. Atau masih di bata anak boto di parbadia dua man. Na pinanuhu di lapan dan jadi sirang. Isobrak pun Tuhan di bawah.
Tinasama tu padahal belum pasal atau cendaman asian dia tak akan diri bersama. Selamat berbahagia atas keberkatan kita hari ini dekat Nasional Jepang masih berkarya. Dapat meningkatkan saya sudah Maret 2025. Untuk pasal turunan sudah cukup sama dengan tadi kata sudah dicoba koordinasi. Ada yang kuat, saja. Kita bukan sudah semakin dan ngomong tapi semua begitu. Tatanya kemana sida debata asal gabe rumah tangga nadingkan nasida dia dopan di debata dota dopan di dongan jolma matangiang kita. Ale tuan debata amanami moliate maruman ami dibo. Aladin gani basang do kasih mirohan nama masuk kami salubna lumobi na pasaton pasu tuan do boru ni kuliah. Amin. Tatanya koma pelaton matangiang mahita. Ali di bata manami na di banwa bijang. Odo harowan di salut sila nadinggan dok nasa ulibasa na malutus. Upasa tami masih na nilong itu hami pilihan nami. Say jalo may gabi wana usus di juro.
Pasu-pasu mai jalan amoti asal perhasiat kami pilihan pati bulan harajo di tonga-tonga ni budiam do di portitio. Buhay maruhan kami mar hiti-hiti tokin. Asal mutadda kami budang isi lelang bitu kami. Asal gir-gir kami madok mole ate tuh. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ramai tamadok kita niang hari amanami. Hari amanami Indonesia. Saya tidak beriang baru. Saya mau makan show. Saya selalu mau minum minum dengan Indonesia. Lewat kami saya menemukan sekali. Saya sangat senang sama kasih kami. Hidup saya hidupan dosa kami. Mudah kami begitu panggilan. Kalau kami siapa aku. Ayo Asin irwani Tuhan Yesus Kristus. Doa tolong irwani di batang ama. Doa pasaran itu di parbadi ama. Nama masu amu salukna. Amin. Jadi bisa untuk kami yang berburu, pihak berburu di Bolma. Yang kelima, produksi belum obat perlindungan mengenai kondisi Ronatoras belum keluarga di bawah majalah buku kira-kira sehingga khususnya para langsung rumah sehingga kira-kira Oke, jalan mana nih? Jalan mana turang? Naturas seperti itu deh, jalan. Jauh, baik, jauh. Jalan naturas deh, naturas. Iya. Amin.
tona burjun di habito hagale oki hasia au peso monito ho tugias doloki tuho hasia tumbagas pangatu siombi natua
maksimal saat kami tutulak kami do hula-hula kami Raja Hutapea. Kita otangan ni marga Hutapea napuna boru Hutapea na Rosyal Laguboti do tongas sa silon nami simpang diakoni do tulang kami huta dulu tulang kami Panjaitan si Manguncok do surena ni otang ni Marboru do tongas sa silon kami nagsisiap simpang diakoni do tulang kami si Hite Hutahaya Jong mahita raja nami di nama buat boras si Biriton di Turaja anak kota marka Simatua kami
Jadi tema dia mau saluna Raja ni hula-hula nami tulang nami saluna doakan datang nami. Permusik nami Nai hulu-hula nami Atau perjalanan itu Parwa itu alaman Jangan kau nahu bertusi. Santa Bigorong maniluluan na ni hormatan Amat Taraja inat to soribada Dumdum do hami di songko parando punami to gasimatupang Namang kalason di anak nami do paruman nami Ima dinang macalupang masumasuan anak nami Sebagas joron itu hatai marhiti-hiti na pasonay Lau sabara sadari umma Rohula-hula nami razai hutafe Mangojak do paruman nami tu bagas nami Sialani do raja nami di halas kami dia pada dipertikenun raja nami di patupahami son musik si parendede dangalani hamoron nami manangalani asangapun nami amang raja inang suri pada tunggalan nami martamiang boto matana mertua di bata anggiat di tamiang nami di pangiduan nami tetarpa sepasui dilihat nama tanah mertua di bata cupang media anak nami do di parlemen nami asa siatur marana ke siatur marboru tujulan dari on asa dabang masuk kata dina tua-tua namando asa bintang na rumiristo pun na sumaro marana ririsme atong parlemen nami anak nami marboru pe asa pinating kukutur may natudolok ni tabian tu dia pe anak kami parlemen nami mangalaka sa itu simptom dapotan ang persaulian abang permusik nami adorak sikalo kami tortor nami alwalu damang do kelamat tanah nomor 2 di Batak. Di hamamang permusik nami alul damang majal kamparaja amat taraja inata suri pada
Kadia lulu teraja ternyata suripada masa dagang na terasa hatanna. Mau lihat syajur mula-mula na syajur mula kappa. Pwede mang madihami kundang mula-mula las pada ulang ang tubudak sabah. Pwede mang. Mau lihat emang pada mong madihami kundang didang-didang ang iya hatong anak kami do parmen na madidang anak madidang buru las pada muda mama kundang ni satu maranak satu marburu ang iya tutulan dari di tanjang nami atur maranak anak kami atur nang marburu parmen nami beda mah iya bang. Mau lihat mamang di Panginoon namin natutagkas di oleh amo ope tutu biru enda tanulia itu kita pasuk neng mga liya maami amat permusin nami amat tadi batama yang gono masuk-masuk pada mga godang liya di olah sadia ano di termangaran di masulina sa baruna